Selamat datang pada rekaman Menyimak 19. Latihan menyimak ini untuk melatih daya simak terhadap drama yang berjudul Raja Pala. Kegiatan Menyimak 19 ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu Menyimak 19A, Menyimak 19B, dan Menyimak 19C. Berikut ini akan diperdengarkan rekaman Menyimak 19A. Setelah menyimak rekaman, jawablah pertanyaan nomor 1 hingga nomor 2 di buku. Iraja Pala. Wenten reke ketuturan ring wewengkon Wonekeling. Wong lanang lintang pradnyan, rupane nyane bagus genjing. Solah gobe anut gati, Raja Pala aran ipun. Geginane tua meboros, keanggen nyamungin urip. Aduh, adi tumben jelek ini nasibe. Sudah kali jani sing masih nepukin buburon nang abse. Dije pada buronnya mekejang nih. Apa mula nasibe ane sekan jelek? Kurenang keluarin lah. Buron masih singman. Itu nih, bemana pukin kidang, mare mentangin panah, adi jeg melahip. Iraja Pala negak di beten punyan tigaron. Ring kayangan dedarine jagi kemercepade mesiram. Aduh, kebus gati. Adi jak mekejang, meriki. Adi ajak mekejang, ngiring mangkin, iraga mesiram ke mercepade. Jakti nike mbok sulasih. Drike kone wenten pancoran sani yeh nening, tertongosne silep, tu sing nak nawang. Lan mbok sulasih, lan mbok mirah, yang sebedot pesan mesiram di pancoran. Nanging, iraga patut tangar teken imanuse, apang tu sing tepukine iraga teken imanuse. Nggih, Mbok. Ken sulase lan adin-adin nyane tun kemercepade nuju pancoran ane silip ento. Adi ajak mekejang, melahang ngejang selendangi, apang tu sing anyud, tur keberang angin. Nggih, Mbok. Risede Iraja Pala negak mesandekan di beten punyan tigaron, lantas ninge munyi anak le mekedekan. Nengok ke pancoran, tepukine ada anak le jegeg, kulit putih terbokne lantang sama. Mih, sekandedari. Jegek-jegek sajan. Sedek ngangobin para widyadarine, Iraja Pala tengkejut ngadek bomi. Bone uli selendang barak ne megantung di carang punyan tigarone. Ih, mie sajan bon selendang ini. Mie ngalup ka di sekaring taman tur alus cara sutre.